Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Sampang tak bisa buru-buru kan? Sampang ini ke jalur satu arah. Yang Pak Polisi kapan mau terbalik tepat ke trotoar, nyorot tak bisa. Jenakin masuk ke dalam. Pandang dia. Kulim yang di pengajian rampenang kokol Sokolo. Dia ke setengah Sokolo deh batang bulan. Jenakin vaksin. Napa boleh mobil ben sepeda bisa keluar. Kantor Bupati Sampang. Ni orang tak bisa keluar. Jenakin vaksin kapi. Juga ketat di polisi waktu ni. Apa kuda surupan pahikan lah bi kocap ampa merek. Wah nyelat dari bunte murah ke bunda aja. Selain yang buat kapi kuda ku tak pahi torot di polisi kan. Arahnya guna kena kini main leker. Alhamdulillah cang gula ontong ngerti tereng kini dah. Lain nak kapi yang buat gula torot bi tibi. Arah mi torot tak ili gula. Ngarah cang polisi make yang buat tak kira di KTP. Siling hakim wana lagi umur 13 tahun. Kira-kira ontong kia di tereng kini dah kan. Oke bu, salah jompo cang ni bini makila abit gula tak berak. Benek mari kita ngaki. Tu pak garing apa kaki bu? Maksud dah, maki sepeda anabit sepeda bana tak seking bu. Lah torot kah? Pak beberok boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan Semulja Kiai Haji Afifur Rahman sesangat abdin amul jaki. Ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Ghufran juga badan kaula takzimi. Para ajunan Semulja Kiai Haji Sofaur Rahman sangat badan kaula hormati. Ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad Tawil, ajunan Kiai Haji Abdul Ghani, ajunan Kiai Salamun, berjugan tak kalib ajunan Semulja Kiai Muhammad Romli selaku sahibud da'wah, berseteja para kiai, seteja para guru, para hadirin nyuwun sakorah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian badan kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat dan seteja seampun alaihi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku Desa Rompuh hadir di tengah-tengah kita jika dito Bapak Muhammad Bahari beserta seluruh jajaran perabot-perabot Desa Ipon dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah. Ngireng kaula ben ajunan amuji ben asyukur kesempatan mangken sareng Allah kaula ben ajunan takbir alengki apolong eka dito tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan sangat sampurna, tak ucen tapi tak panas,
Semoga muntak tege acara lestari sering Allah tak paturona rese atau beojen sehingga acara terlaksana sebagaimana yang diinginkan. Dan semoga kesempurnaan pepangkian kesempatan mangken gak ditotanda bahwa kaula ben ajunan gak dito pasampurna abi Allah sampai ngadep dek ke Allah sateja ibadati ahli swarga. Amin Allahumma. Salawat dan salam muga pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dito seampun abek takaula ajunan dari peteng buduh eki bekaterang ilmu sekalaben ilmu seebek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara hak kalaben batil antara sae kalaben tak sae kalaben raja pengarep sateja sehadir dengan kesempatan mangken sareng Allah semoga betul orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mangken pengajian umum tak dinto dalam rangka haul 1000 hari almarhumah Husnami tak dinto inji nikah saya iya boleh benenik kemun sesurban miranita nikah ki abid ini atau kau pisangkan banyak ku kaya ya kolek ya kau leben ajunan kesempatan mangken asli neking nyande leben sampian beng sebeng ki apa sebab karena manusia ini keng ten genten nyumbang doa ten genten butok ten genten parloh terkait masalah mati sekak dinto karena tak burung kau leben panjenengan pada bekal mati king saking dari belas Allah subhanahu wa ta'ala bektona tak eka bela cok saking bektona eka bela sepertama aku leben sampian pasti susah senomor dua pasti enteng karena tak eka bela bektona akhir kau leben panjenengan saala kau maksiat pak tako iki na banggi apa sebab dalam sehari semalam 4 jam saya detek kau leben panjenengan tu masih tung mate ngare aslina ada tek mate king detek sambil ngare Engki asaka nika adentek mate king edentek sambil asaka mungkin kula ben sampean niku benih adentek marina pengajian ada seajamin pengajian marih kau leben sampean ke odi adentek mate king edentek sambil ngaji makanya ketika orang banyak edentek mate ikan dengan bagus maka raja kemungkinan kula ben sampean tekepok kalaben pate dalam keadaan bagus dukan pramila kak dito kau leben ajunan makin ikan ngak abek ca abek pada bekal abadi iki na bangki mon almarhumah Husnami ini keten kuliah bengal nyak seini ke ampun saya ampun bagus apa napa buktena makin kuleben sampean hati raduaki karena tanda na orang kak dinto salamet ya pun ulama beda nak foto beda orang seodi saat dua aki benciri-ciri kembang orang ni kata selamat tada orang saat dua aki kula mulai rembi sampai makin kita maki bedah haula Fir'aun kan to iya kau lagi banyak tu kok begini benih ni kan to Allah Abu Lahab Abu Jahal padahal Syekh Abdul Qadir Jilani ni kan kula ben sampean tak kenal tak oding tapi pun khusus bagus iki na bangki wa ila jami arwahil awliya wasyuhada wassalihin wali-walina Allah satunya sewafat mulai lambat sampai makin satu aja khusus bahkan ben asolat kau leben ajunan anyu onaki sapor tretan pada Islam wali walidina wali ashabi huquqi wajibati alaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha kapi itu aki tapi orang-orang secelaka tak masuk ke doa kaula ajunan apa napa sebab tanda orang gak ditu selamat ya ajunan Allah ketika ada orang seodi kasokan doa aki ajunan mi rabu makin cek benih keng tak sengka tak ngibu benih keng tandi lakok mula ceno-cenan ngak beri sehari ocer tah makin beda acara ni kemaki hadir sebeda pikirna landu nah manca ya kan nakin landu gandu bu oi kan toy panca ada bahai landu mare nah sini kan oh ya lebur munda iya landu gandu saka gandu caca gandu pakman tapi alhamdulillah meskipun pikiran sampean lah beda elakok ki bisa hadir sampai acara makin gak itu sukses acara makin itu sukses benih marga gula datang gula makin di Bengkalan ujau udah pak kakak tukeng mun sampean tadi entar gagal acara rebuk
dungka-dungkari jauh kula mungkin ada orang pahami datu. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat jari jelau wah ngucak tak beres kita gara-gara sampean makin aja nek sukses lagi salah sadeka ngiba putra padahal hadir ke pengajian ngiba anak kadi tolok gempang arapa bulung pelembungan dengan 15.000 je aja menanang telok 45 tumpes pesen iki tapi tak mikir dunya apa-apa kau leben ajunan bedah selebih penting dari cuma urusan manja, urusan landu, urusan asaka manja ben alandu ni kebeda bekto boleh tapi adu aki tretan mangkin seputo tak bisa mutaari mangkin sehingga parloaki ientaraki ramyaki sampai acara ketika itu sukses teteja ajunan sarabu itu akina manter pada selamat dunia akhirat manter lanjeng umur sebarokah ben manter kau leben ajunan tak sete kecuali asaku la ilaha illallah ben samuka seteja sehadir ebedet dia orang seh masuk dek swarga Allah amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah gila guru kaula sareng ajunan Haji Afifur Rahman ampun adebu akade gula nyapok sakoni bahwa orang mati ini ketelok saya etorok cepon iki sepertama apa harailang cek lebu dah dinak cek sadebu kita kubur le kalau baik kapi kenapa? Amal jariah nomor 2 betul loh pakai satu sapal mendai napaan senorok ke kuburan jam senorok pajit apa? Napa kak? Boleh boleh on yang boleh senorok ka mayit kak dito tel yadba'ul janazah thalathatu umurin telok perkara bekal norok kaula ajunan dek ke kuburan nggih yang pertama ahluhu keluarga senomor 2 maluhu dunya senomor 3 atel amaluhu amallah keluarga dunya amal keluarga dunya amal di kanurok di kanjeng Nabi pah ibun to ejabu nikah tapi wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha keng mun mayyit lai sabe kalum kubur paulo dejo sabe kalau beng landa talena cetak nek ibuka yarji isnani minha sedua mulai po mangkana sampian muntokan kalang mayit ilum kubur ni saya buka beni cuma talina cetak kak beni satu aja taleh cepon ulama peki epakun buka beni kalau din cetak ketok kantor kadang sih biasa cuma din cetak saya buka pak PP penal ke tanah punten satu aja taleh saya cekak ka mayit kak dinto epakun buka cek sampai bedi situng taleh seh nah ada mayit anapa cepon ulama mak leta de tunya secekak de kamayit semate ilum kubur saking dari tak ndeng tunya de kaurek semate paham makanya bita bajik ni kamu lahir tanah ngamergem kapi teku bi sambian bajik ni kelahir pasti tanah ngamergem apa napa bajik ni kelahir mi tanah ngamergem manusia kak dinto andi tobi atoma tro ngatibi enna tro cungnya banyak enna tro eka andi kapi eka manusia kula sering ngabala iman kak diman mangkana muntak lero antara makhluk Allah seanyama manusia ben makhluk Allah selain saraan manusia ketang mun nemu gedang masak situ semasa ekakan ketang pas buruh keng mun tepak kareng bengkalan semasa ekakan semata pekon bengkalan bengka mun ikan to tak ada pita naik kita ti apa bu aduh macam payam boleh nak kok le manusia kak manusia mangkana kuda ben sampian setak lempunga ni kebeni markena tak soki beni keng pulan melarat keng pulan pangatero na banyak keluh sehingga nikmat sebeda paringi Allah tak kersa nikmat setado pikir tak remare ni kasih maksud bi kanjeng Nabi la yamtala ujaufu bani Adam tak kira toman posak rung-kerung na bani Adam
manusia ni kat tabiat ta aslina toma mangkana orang sebekal seneng etunya orang sebisa merangi perasaan toma ni. Boleh saya ngambil contoh sini kak bahwa manusia kak dintok bunga benih marga banyak tunya susah benih marga melarat tapi kan kak di syukur kala benikmat separingi Allah kan kak di makulaban sampian bisa abadi sinapso untuk ngandi perkara kita ekole coba andi sampai situ kaimun asyukur ke Allah sampai naning situ alhamdulillah pangeran kula andi sampai situ tina makining situ siang bisa ngare tak nganggur bedelo parluan mendadak kening jual bisa ditipese sampai naning situng king isyukuri ke Allah bunga luar biasa iki na bangki mate mur andi sampai sanga king maki sampai na sanga tak ngedetedung ben malam kira pikiran dek remacara na coba sampai situng belia mak le beki sampai na tibi mak le kena sepolo ore pikir nih kak si andi sampai sanga tak bunga malagi orang si andi sampai situng bunga malah aroma sa cukup kamma bunga titi bunga ni kebeni kelaban marketunya banyak tapi kelaban separing Allah ni ka isyukuri keres sakaula ajunan sehingga beni masalah urusan banyak urusan didik urusan asyukur kelaban paparing Allah sikit tak usah pikir terlalu lain berenak kena kini ilang pesen kak berempat saya ibu nangis saya pengen kirembong akhir bi mbak beda embale bet pahitannya aki kaki mi nangis Arab bajong tang pese elang saya budin nak dia gelak sehari biko tak lume temok nangis saking ginggingan embane kapah ngocak wis ambu kaki senangis pese nak kaki saya ibu saya elang biko igente naya gentena saya ibu ambu senangis saampun na pese saya ibu ibeki sekene ni kebeni ambu senangis saja nangis saja aku lu katana tanya aki bimba kaki mi jen nangis dong cak saya ibu biko mari igenten pah ngocak nak kana jok segi katang bese gila sesai buta elang kan kok sadiandi 2000 ni ketak ning tambahi ni kak arapa karena seta ada tiaki nangis benih marga pesena titi marga atena pora ni kama ke pah ibri ipole ibri 2000 cung nangisen pole jok segi kata elang kok andi 3000 tampunya ada remen ni kak maka benih kelaban cara tambahi tunya ipa benyakan tapi tambahi ate ekorangi kelaban perkara si kita ekaule ini ketambahan orang seneng kula ben sampian pikiran tak kira mari tak andi mobil kira pikiran ya Allah andi mobil ngaranya mana jalan tak kepanasan pah kuat beli mobil Avanza yang kupah mari pikiran ya Allah andi trek nyaman kok beli kere kok iki na bangki bi Allah pah etorot pi pandi trek yang kupah mari sampian aduh anak andi abis mini nyaman nyal tergawali songo kok beri ibis mini yang kumari ya janji kol pikep nyaman nang kok muslimatan sing kau leman roy kok tak kira mare sehingga mun kau leben sampian tunya maka ada tunya pikir maka ku leben sampian tak kira toh depak ke bunga karena tunya kak dinto tade konco om kan kak dimah seneng orang etunya seneng kau leben ajunan kak dinto ketika tunya syukuri saya beda saya tak usah terlalu pikir kulaban sampai lambat lahir abengkang kak abengkang tak abengkang beda sering bikin bahap ya lambat mungkin andi koca andi kelampi andi sarung andi sepeda andi HP beda andi Roma beda andi sabe teman mikir kulaban sampai belambat cak makin andi orang sebeda punten anak makin kapan andi mik kata syukuri cak ni kapaparing raja saya beda tak syukuri saya tak ada pikir sehingga kulaban sampian tak mare tak toman andi bunga tak toman andi perasaan tenang marga mikir dunia segi tade iki na bangki mangkana kau leben ajunan saampona masuk dek ke kuburan saampona berangkat dek ke kuburan dabuna ke Afifur Rahman gelak tunyak bi Allah panorok buntek ya nggih na bangki keng tunya saya panorok buntek ni kalau saja tunya senorok buntek sepertama cuma allandu'u warrajengu wal katelu ki ternyata pise sepok tompok tak noro emas selong polong tak noro TV separaja tak noro mobil andi sangan biki keng sede masake pamekasan kota make mobil sangat dari masake kota kak kanto mobil tak gelem ngangkok nakin ambulan segi baki mayit depak kak kanto ekiba ke kuburan nikah numpak kendaraan terakhir mobilnya makin sana tak nuruk tak gelem mobilnya
nangkin katel segi baaki tunya katel saya peratu saya kuluban sampai tak enak rena bulan borok paham na bagi mangkana kula sering ngabala iman kaaman tunya sebalin pengaruh ni kacuma katel ongku anapa saya pertama tunya saya nganter kalau beng terakhir kau leben sampian selain tak ada bengal norok katel senoro senomor dua sada jatuhnya kak ding to maloppa ka Allah PC maloppa ka Allah TV maloppa ka Allah HP maloppa ka Allah katel maingat dek guste maka tunya paling pengaruh katel senomor telok katel ni katunya saya tak ikan dek imalik ongguan tuk mangkana paling pengaruh katel dah katel ni kemun bese bu 4 juta mun stainless belum juta yang pakai katel hargana belum juta sabak pikir embong maling tak ndek ngicok katel deka apa nak boleh ngicok bagi sapora kak minta lain dah boye kok apa nak boleh keng pah maling ibu dina katel kan ndek saga pe serono pak tak gelem pengaruh tak pengaruh katel nika si pertama paling ngakhir ngater ke kuburan nika ka si nomor 2 tunya tung situng semai ngak ka Allah nika cuma ka senomor telok tunya sedai kenda imaling to maka mangka ada sampean mun beli Avanza bu pesen tak lim cokop je sak kasak beli katel sanika tunya ni elong polong itompo esabe bid'ah bid'ah tak parat mangka Allah ada di Al-Qur'an wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun kau di antunya ni ternyata cuma mainan ben cuma agabai lo pada guste mainan elong polong mate tak peratu ya peratu je lain mainan mungkin apa ngi oke gula mana betul sini paham bu saya ngalak terep sampean adat ko ka ngalak terep pakun ke pasar bu keng maksud dari si pidato aki gula je sampai gara-gara tunyak akhirat sampai ekolopai dikit pulang gula pidato sini paham bu saya alak kombiang paham bu sing ngalak terlep mulai lekuk sopu pah neneng pun berang langker muter tasbih sampai tuhur tak atole sekande njak metuan lebe di baba pah moca poter tasbih na jong kapan lapar diki kelat tasbih na iko mun tak teras sangar tasbih rek narik yo punten alako keng mangken buleben sampian ni kebenyak lupa ke akhirat gara-gara tuh lah ini yang pernah dinyatakan oleh baginda Rasul sayati zamanun ala ummati nanti akan datang di akhir zaman kepada umatku yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah orang di akhir zaman nikah lupa dek ke akhirat saya keleburi tunya tak uambu lambe ka dan ku lagi keni lambe buk tahun sangat-sangat ku lagi keni mungkin pekun keni tak gelap buk benih ku lagi keni foto saya pasang raja gelu etek kumak ya kumak apa nuga pah ngucak aslina ni kene kok cak gelap pentong benang kuari di pagi buk aslina ni kene ada sini kene karo orang ngedok buk cak jeling bungkan jeling buana thank you kan semangka make bungkan kene buana ya bada bungkan acem buana raja buana untung lanceng acem gula biar pikir kene ni ka untung dia kan gula emekasen ni ka yang buat vaksinan buru gula yang buat panglekur buru ka propo libot propo yang buat boleh buru ka pegentenan lepas buru ando cak geng takok ka jarum tajam beda remah cak geng vaksin benek geng takok gula ka jarum tajam cak compok si biasa gula karo vaksin apa kopak kaki fok mau nggak saya ngerti minta berkata jalan duangku sampang tak bisa buru gula sampang ini ke jalur satu arah pah yang bawa polisi kapan muter balik tepat ke trotoar nyorot tak bisa jenakin masuk ke dalam
Pandang jang. Kulim yang di pengajian ni rampenang pokol 10. Ni ke setengah 10 dah macam bulan ni nak vaksin. Napa boleh mobil ben sepeda bisa keluar. Ni kantor Bupati Sampang. Ni orang tak bisa keluar. Nak vaksin kapi. Juga ketat di polisi betul ni. Apa gula surupan pahikan dah bi gula. Kocap am pamerek. Wah nyelat dari bunte mereka bunda je. Selain yang buat kapi gula ku tak pahe torot di polisi kan. Arahnya ku nak kena kini main leker. Alhamdulillah cang gula ontong ngari tereng kene dah. Lahan nak kapi yang buat gula torot bi tibi. Arah mi torot tak ili gula. Ngarah cang polisi make yang buat tak kira di KTP ko. Siling hakim wana make umur 13 tahun. Kira ontong kia tereng kene dah kan. Oke bu, salah jompo yang ni bini makila abit gula tak berak. Benek mari ke dengake. Bu tu pak gareng apa kaki bu? Maksud dah maki sepeda anabit sepeda bana tak seking bu. Bu lah torot kah? Pak coba berak boy. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lambat kan kudu kini banyak orang along polong ni kan saya akan dampu akan di akhirat kan. Kudu ki ampun ngiding. Ketimun la polong pada langke enga polong pada bini. Dok rumah kak ya ku lekuk si mati ya iya le pocang malaikat mungkar nakir jengi beget pada ban punung raja nah. Kudu ki ampun mireng ngaki kan tesenika. Mungkin itu berjarang kak. Bahkan tak teman mireng kudu. Orang along polong bahkan di neraka akan di akhirat. Saya akan di paling pun tak bekoh mobil Roma. Benih kan tuh bengkalan gitu. Benih kan tolong ngocak kok yang mulai ni kuda kai. Anapa? Manusia ni mulai sudah berbeda. Mulai au keberadaan dunia ni kemakin. Lambat ni kau orang abuh. Dan kuda keng mereng kapur kak. Rengko sekolah lambat ni kau bulan oning ngeding bertah. Jebang ni kejepon pesena riba. Ni kelambak orang kantor ni pos. Entar ke Makassar kota, entar ke Sampang kota. Mun oja tak ndak ngaup ibu benapa. Tako itepani cap-cap aing dari tertep nabang pulang tebang eko caki pesena riba saking dari tengah hati orang lamba keng tako cap-cap aing dari tertep nabang pulang tebang eko cak riba mun mangkene bengkalan pah ngocak ba mun kok pese haram dah haram seperti kor tak rebeng tanang eko anapa mangken seperti pokok pembahasan itu bani akhirat ampun dunya sehingga rasa kuda ban sampean berat saya mati ya punten mungkin kuda pada takut kan cuman mun orang ini katakut terlalu saya mati tanda orang ini kata andik sangu kan kau tuna mulai ini keseneng mungkin apa mungkin sampean muntar kerja gue kapan mulia seneng dapat tak seneng mulai ini kan seneng mun sampean kerja gue saya mulia takut pasti bermasalah nih kan imma terlalu eman kerja gue sampean nomor 2 imma sampean keng tandi ongkos ben sagu saya mulia karupan Eki nabang ki. Padahal dunya seelong polong dunya mangken seeman kaeman semar ke dunya kuda ben sampean lupa ibadah dunya kak dinto tak nuro eki nabang ki. Makanya cepon ke syair anak ben bini akompol pada sejauh esosol esa bekalen cak bungkol kakuburan mayit epekol dunya banyak tak senyantol etina etorot bungkol marga dunya mayit etokol anak arep bu colok apol-pol iki napa ki bener tak oleh lebur dunya tapi sesana ni kemun kula ben sampean lupa ke akhirat margana dunya padahal kula ben sampean ada bu alak kunik ken kebay syarat tak ibadah keng tor kadeng marga senyari syarat ibadah na capo eko lupai banyak kula ben sampean makin tak sampurna abajang tak sampurna ngaji Al-Qur'an margana lakoh padahal kula ben sampean ni kang ngako jak si alak kunik untuk syarat ke akhirat
king marga nyari syarat kula ben sampean akhirat aja po elang benih tak oleh alak kok pasoki bu karena mun tak soki kula ben sampean tak kira bisa haji pasoki mun tak soki kula ben sampean tak kira bisa nyumbang ke masjid king cengak marga nyari dunya cengak bejeng sampai tak khusuk cengak Quran tak temani baca cengak ke pengajian tega tak entar cengak ke ulama tega tak sambung karena kula ben sampean itunya nikah sekejap paling ngepol cuma umur sebidak tahun makin lebih di umur sebitak ni kula muna lebih di sebitak ni kemaki dia sengkak tangki kak kula andi tatangga umur 140 bu ni kamu nemu mayit epekon la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate sing usong pangastete song osong orang mate buntu labun sepote ni kambani mun orang mate pahe kolong ngocak kana bilang kok kol trauma dia bu umur tos 40 gule mikir apa gule yang jek bisa tak mate mbari me patro mati anak ikir-pikir di gule tak trauma dia kak umur tos 40 niku TV tengal rabung makan kok sampai tak ide bu bang kita kok sampai naik pemasok pandai keluar pegun bungkol mari kain ini sepalapan itu cak gigi na tanda makin beda lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi iya udah boleh keng tak ning pengikek tetel gitu setelah tetel tak ikut lagi gigi na cekak ke tetel gini bagi ikuti pi tengal rabung ngakana yak liak tak edi ngaleleng kata tangkai tinaki main kaple binakana jala tua ke TV akan dia apa antara kababi ini setrum mata ada ikan mun tua ada setrum merabuk tak mungkin ngode jak mun tua ada tak usah compo makai kanto mun tua kak ku kira apa long tedung balak ke ben babi ni tiap balak ke dung hilang ker babi ni pelko tidak por jo mi apa betal kak ke ba lu mun tua ada bedina jo minta apolong pakai apolong ada rumah anak bila apolong bapak apolong ku tak lama ada rumah TV babi ni bah ngocak tak bisa jo manusia dia mula tua kersok dak remah bah ya kerja tak masuk ngaku pak kaki bu kira-kira cangkuli minta traumati ya jadi kula ben sampean nikah umur standar nikah dasa kanjeng Nabi ni kesebidak telok kak lebar di sebidak telok ni kula ben sampean ada tak nyaman asarin tak pati saya iki napa ki pramila kak din toto hanya on lajeng umur sebarokah keng semoga umur kau leben ajunan tak elang kalaben ekala kali dunya sementara kau leben sampean bekal ngadepi perkara sepaling pokok ben sebekal eka sangu sampai sede iki kak din amal makanya kanjeng Nabi ada bu setelok ki guru noro dak kekuburan keluarga noro dunya noro amal noro wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha keng mun mayyit la isabe kelum kubur aulo deje sedua abeli boleh keluarga boleh tak boleh makin lagi odik sampian apuh saking diri lai burah oh my dear I love you you love me you and me lapen kanang ki makin laman tananyar kantor kadong papi mami mun makin papi iya mami kok mami biar tidak ketahuan orang mami saya panggil Mima ya papi saya panggil Pipa kancana selang dia iya yang mun mate magilang ucap kau adalah cintaku sehidup semati empapaan tak kaya sehidup semati selake mate sebini bahalon tak gelum kubur lagi bu ada tak gelum kubur paling ngepol karo wajar teng jeung Roma itu makin anak buri minta pentol teman-teman kita dak yang jubi bapang ambura penik lagi nak kaki je mati king takdir Allah tinak masuk jak nangis luar tak nyaman kaki lakian satahdil ku tak nyampit dia pun aja satahdil pada sendek kang kowai yang biasa nak kak biasa mun ring bini selaki mati pacar ring luar biasa salah lagi boleh tak abid biasa sana biasa ring bini sampo tak lima lagi kiyak si tak nangis loh kak
Kalau kengeng cengengan aja biasa nggak pandai pentau orang ampo pak enja tak teting kok kengeng enja ampo tak gelem keng mun sa aku lu ke rumah apa kita oleh pak bulan 10 hari temu SMS-an boleh kan benih sampian bu orang ya mun sampian orang Allahumma sholli ala Muhammad makanya saya nggak cek jeung aja sampian pas oke kak keng marga sampean ibadah cek sampai sampian lupa ibu sampian sedo pahala ke boleh aduh laki si nomor 2 soleh itu nyara sampian sampean ke Malaysia beli sepeda motor mari di Malaysia ngalle ke Singapura bisa beli mobil dari Singapura ngalle ke Mekah anak kok bisa bangun Roma akhirnya kayak sakin mulai kak kanto depan kanto mate oleh pak bulan 10 hari alake po njai pokok benuntong laki si nomor 2 aja kak langsung andi Roma, andi mobil, andi sepeda. Akabil lihat luar si bini pah ngocak ke laki nomor 2. Maju kah? Mak lihat tahu kata laki sesoki nyelasai ke kuburan na iko. Mik lemuk makomuk macam yasin tas kuburan na. Yuasuin. Enja sa ilum kubur makai akademi yasin haram di baba apa suan. Papan takae iko. Tang sepeda motor si anyar mik kaki sinumpak, tang mobil si genteng mak kaki sinumpak, tang bini seratin mak kaki se. Saya ngambil bu saya numpak deh dia tempat kari ngapa di nari kak masjid deh keluarga ini kau pasti mulai wa idatu final mayyitu ketika mayit sahabat keluarga mulai terus dunya juga mu raja nggak mulai landuung mulai kadelamu lah situng senoro kau leban panjenengan panapa amal pasera orang saya masuk ke dalam kubur dalam keadaan abad amal mana bi amal lah saya maka bekal oleh nikmat tapi pasera orang masuk ke dalam kubur keng amal lah tak saya maka bekal esek sasaran Allah subhanahu lah nengkak dintok peran kau leban ajunan ebedati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa keistimewaan umat tak Gusti Kanjeng Nabi sepeh langibeh dosa sepeh bi Allah esek sa ilmu kubur karena banyak salah ing mun bi seodi etu aki ketimangken gak dintok esapora dosana amin kote Allah iwa tu aki cengeng tepak garing ngapa dinari pahje deyen lah sampean mun mereng aki pengajian makila tak nyampit aku lilek ka cepah megong deui le temu cak ode ana jaron ora ge bu dadi mangkana mangken saya iya kholetan aduh tojo lesu ki ya mancung iki saya karang aleng ki iki sakalangkung saya kawal mulai dari luar sampai ini kebi sing ngambek bugel kayak kijeng ta kucing seporana mencari Allah sing ngoni sampean ibadati orang selamat dunia akhirat ada apa mi agil sampean tak percaya lengot ti sampean sejeng mancung jadi boleh surat toju bugel kayak ngipeng eko lepai sing ngaki bertemu toju TV iki apa acara mun tidak ngak nikah tak gedeng kak iki napa ki mun tidak banser nikah acara tidak sing ngatur tidak sing awal tur kadung tak lancar perjalanan ing cuman banser nikah kurang yarga cara kurang yarga tur kadung tangki kapan polisi kapan tentara ibu saya bener polisi ben tentara nih kata usah beri PC karena kan seampun ibajar pemerintah untuk aja rakyat nikah ada sing majan keng mun laku rasarane bagi karya keng mun pesen bagi polisi untung teh itu aki bi ya betul kak menteri beli ada kisah lagi bahkan dia saya penting kan saya nggak acara ini kemun bedeni karena sukses bu ongkuan ikan itu kamu untuk mekasan sampang ini ke acara skala kecil sebenarnya mereka pengajian beri malam dan puluh pengajian berempat peserta sehadir 16.000 16.000 para ulia rokok sampurna 16.000 sehadir nih pula dari luar saya masuk ke dalam nih sampai tak bisa akhirnya kawan di tepen kuda kelaben ketini kan cek sekingat ada banser sing awan ada kayak tak bisa masuk karena situ nggak salaman alat akhirnya butuh mungkin yang paling penting saya paling ngebutuh nih
yang terkadang di masyarakat paling tak yarga itu akhir Nabi Allah menteri kesadaran masyarakat mulai aubagan makin amin Allahumma ke polisi abri make abri tapi make tak benya tak kenapa kesepen bulan beda gaji ampunan ben saya gaji ki pesena sampean mejer pajak sampean beli rokok beda pajak beli sehari ini beda pajak boleh na pajak gaji ki ke polisi ketinika padahal acara sukses marga depan serken ban serai kalau pai terkadang tak ngakan depan mana lestari ki oh lestari kak mangkan pah ngucanten kan todu sengki pikir bari tak ngakan lagi depan guleng ki mas tak apa guleng mari negak iki tuaki ketika diteni kementerian Allah kesehatan dan jaga umur supaya amin sehingga bisa ngabdi kepada masyarakat beda acara bisa ngawali kibuk tuaki tak lakau ya tas dan guleng lagi amin amunnya petek kini ngeda gitu Allahumma sholli ala Muhammad pramila kak dito Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah ketika masuk ke dalam kubur pas itu aki pabanyak itu sana isapor sareng Allah subhanahu beni cepon gula beni pasir saadabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayufaru lahum bidu'ail ahya tang umat sekali seren Gusti Allah yapun Kanjeng Nabi tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal bade sebagian tang umat je mateh ye betusa pada ben gunung tapi wa takhruju min kuburiha fayufaru lahum keng make tu sana anung gunung keluar dari lum kubur tu sana gemet tidak sekali kak kamma bidu'ail ahya gara-gara bi seodi dua makanya gue makin bengal nyakseen nih almarhumah Husnami sateja tu sana isapora sareng Allah gajak doa begela saya mau tahlil kencerna ikere maki paki sedekai di tuan rumah sampai ibri kacang ibri samangka kencerna ikere maki ka sesede pangacin kita mare samangka nagari bedena ijek nagari serode kencerna ikere maki reka mun tak ijek samangka kan kencerna tak ada pa alhamdulillah insyaallah banyak kencerna di kamangken cek maki kacang kalau yada saya tak luang mun lain tak ada kabeh semoga bi Allah etarema karena ini komentar tak ada tiga ganjaran ganjaran ini kesudakon ini kirim lagi ke almarhumah almarhumat saja mana mungkin ini keselebih hebat boleh benih cuma almarhumah mungkin saya khol ini kasih seorang saja benga sepona ajunan seampun sete sareng Allah pada seorang tusan apa sebab karena berdebu tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid dari anak ini kegenjaran karing tua akili tibi maka kita khusus aki gelak dari sepona ajunan sesete lo khusus saya khusus cuma almarhumah Husnami tapi makiring sepuna ajunan seset delok khusus kenceran di ajunan saya baca selain ekere maki di almarhumah Husnami juga ekere maki di bangga sepuna ajunan sampun setet amin kote apa sebab ajunan uning pateha gara-gara uning sepo lambe benyak abingnya gas kak eki nabangki ajunan bisa uning maca pateha bisa ngaji yasin keng ring tua lambe usaha mengaji sampian mangkana mangken ring tua ampun sete aja lakon panjenengan karing tua nih kenapa boleh khusus ring tua tak khusus aki di TV mangkana mun pikir mangken antara kerom liban sampian nih keuntungan sampian serabu nih munnya Husnami nih kayak sepura tuh sana wajar cek nih modal kerom di kan ini kan tak cukup 20 juta nih mun kuliban sampian kan karwa model kak salah tujuh salah oleh berkat cek kesampian tusen esapura polan ngaji teng sepona ajunan tusen esapura polan iya kholikia mangken makanya pikir saya paling untung kuliban sampian mangken makanya saya nggak sampian kak tinggal tau sanang ke pengajian lantar ke pengajian tatang ke boy ongkuan jaringan modal tak ada kencerna pada kak mangken mun kirom bini ka oleh kenceran sekilo sampian kencerna pada sekilo keng kilo na lain kirom di sekilo emas ding sampian sekilo kapas ya surah pada cetak modal buk
Dengan mangken nih kau tukang becak bu pasar Kropo nih kak, dia tanya aki kak, di kantor becak mun kebun borak ke seberapa, 5.000 le, naber 2.000 kaki, tapuk singin kalah mun 2.000 le. Orang ngepinter bang ngocak, kalau tanda 2.000 gula ada boy, tukang becak mikir, itu bang tak udah sekali, makin 2.000, 2.000 ongkoi, enjak kapan ongkoi tukang becak pah yang kali pasanta, kapan kencang pah ngocak sinumpak, ambu kak, ambu, Arab kali, abu, mun kencang ngak dia makin numpak becak mun labu mate kak. Ngocak tukang becak, ya cek lah 2.000 minta selamat kakek. Nah, apa artinya majar ning 2.000 paten lah kak? Sambian mangken tak majar sekali pagi oleh ganjaran, untung tak untung. Nekak hebat di dalam Islam. Apolong ke majelis saya nurut saya, apolong ke majelis bagus nurut bagus, sehingga kesempatan mangken situng isapora sateja isapora kapi. Amin Allahumma. Makanya saya bagian seandi bang sepo Pak Umar. Cek sampai tak itu aki kak, cek sampai tak iya kholeh, cek sampai tak beda aki sodako, tak usah raja ketini kak, tak usah malam Jumat beda tamoy, angka aki aing niat aki, rebena tang bapak si mate, andi pese sampian masa ngamal ke masjid, rebena tang embuk si mate, cek kalau pai sebut kak, sehingga pada melu genjaran, paham iki? Makan orang lambat kan mesen, saya nggak cong, mun malam Jumat, mun beda tamoy, tuli pak keluari aing. Pala aing seleko eman make sening beki apa cak gelak seleko aja kopi kan sening jadi ya seleko ada make sening arah apa mi aku pak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tu aki. Maka meskipun orang sepo kau leben ajunan banyak lero banyak dosa yang mun itu aktif seodi insyaallah isapora sateja dosa na amin Allahumma umpama eseksa maka sateja nabi Allah bakal iyam buaki ben ekente kelaben nikmat amin Allahumma ben kak dintoh juga sebagai bentuk persiapan dek kau lepan panjenengan kau leban panjenengan kan tak burung boleh bakal sete thank you bu. Maka persiapan sepaling saya makin tore siapa nak foto kaula ajunan kak dintoh tabung na amal kak kula ben sampian sede amal peke tiapun gela amal senorok nikah amal saya kelaku ki odi mun la sede tak bisa ngelaku amal ing mun sampian andi potra na ngerti ilmu agama potra na bisa ngaji potra na andi ilmu kula ben sampian make seksa hidup kubur kak dintoh tak kira abid di anak bekal yang kes amin Allahumma. Karena mungkin nika zaman mulai tak peduli lambak dan kula ki kene lambak orang sepelak orang sehebat nika mun uning ngaji Quran sehingga lambak nika orang mun aman tua itanya aki ke ada tukang ngaji je selake mun tak tukang ngaji lambak nika tak anda mun mungkin macam benih Quran saya kebayi Quran lulusan apa je ala kodimah nika mungkin mulai ampun banyak dan kula ngeding ketika dintok sehingga manusia lebih kobeter etunya tak mapan etem peg akhirat tak sae. Mangkene kula bersamaan kan banyak saya tabung sekolah negeri. Engki. Sapora beni alarang sekolah negeri kak. Ing marga sekolah negeri sing ajak sampai madrasah tak sekolah. Kula kuliah, kula sekolah negeri. Kula mulai dari MI, MA, S1, S2 pada sekolah kula. Malah kula sampai nyolok ke Surabaya, ke Sidoarjo S2 na. Pada sekolah, ing kula sebelum sekolah, iya jeri sulam sabina ada di kurutan kula meskipun tak ngerti. Iya jeri Quran meskipun kula tak uning ngaji artena cek sampai gara-gara dunia terkadang akhirat makin kayak kula pai sehingga esabok kajauna esabok ke Yogyakarta esabok ke Malang karena nabung pendidikan formal tinggi itunya sampai kak desa tak kenal dek ke madrasah tak sekolah bahkan mulai kak kanto ya sinde kata uning semaja pemaca darusan bulan Ramadan aduh akal tekel belum kan saya baca tak lemare welakot Engki, nek kamu pikir makin kuluban sampian nek mulai banyak kak. Ya tore sekolah terkadang di sekolah marga formal sampai tada sekolahan madrasah. Senin etanya aki bi kuruna. Kakek beri minta masuk bing lemah de emah. Les tak? Apa les? Ki du malam menarua. Los. Mangkana akhir banyak pondok pesantren makin mengadakan pendidikan
formal akhirnya ponduk beda MTS ponduk beda aliana napa kecuna saking dari ini serga putrana sampian takut putrana sampian tak selamat dong aja kiai padahal melarat aku BMTS mereka ku BMA ni melarat ya bodoh ponduk cepakun istiqomah ini ketocuna pada king nabeng putrana sampian tori kuleban sampian pesadar madrasah ngaji Quran ngajak sampai pailang dari putra kaula panjenengan ya tore pas sekolah patengki keng saya ngajak sampai tahun Al-Quran ngajak sampai pas tak bojeng kak ya tore abi mulai dari SD SMA SMP S1 S2 S3 S campur S3 S apa kabehnya S coba bagi kabeh pala orang pangalle ke Jakarta sabek ke Surabaya cek pemulai munti telebeni dosen doktor profesor poro olah poro tahunan poro segi poro pokok mun tak tega ditun butun cek pemulai dan ada ing man hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi beda argana putra sampeyan ejuna Allah karena dua perkara andi ilmu syariat bisa ngaji nomor dua takut dak Gusti Allah makiti telah banyak ing mun tak bojeng percuma ka makiti telah tengki makiti dosen ing mun maca Quran tak tahu kuleban sampean tak bisa ngalak manfaat ketika mati malah di akhirat bukan amutur roti nyung ka akhir yang tua kana neraka mantir Allah ya selamat amin Allahumma amin pramila kak dintok hadir kauleban ajunan mangken tore nyata kinyanda abek tibi kuleban sampean sebekal mati ya kuleban sampean sebekal itu aki kuleban sampean sebekal parlo dua orang seodi sehingga kalaban aromas saja abek bekal mati kuleban sampean tak terlalu takilem katunya benih tak oleh lebur katunya tapi sebahaya mun lupa ke akhirat kuleban sampean parlo tunya ing mun margetunya akhirat pahi kelopai tanpa kuleban sampean bekal celaka tore pesemangat itunya tapi cek sampai kuleban sampean bejeng tak kosok gara-gara dunya cek sampai marga anakku kuleban sampean tak ngaji buk kula malana situng kalakuan neka kula mangken eka berde semua ke sampean bisa ngamalaki buki kula ben sampean mangken sejarah neka tak baca Quran buk neka nih gara-gara apa gara-gara hari aneh kula ben sampean mangken Quran nih kalau mulai tak baca kak mangkana cek heran mun anak kula ben sampean tak ngaji arapa kula ben sampean mangken tak teman ngaji ring tua nih kemun ngaji anak tak usah sorobu anak ni ngaji cek dengan embung tak ngaji cek dengan embung apa jangan isa bah anak sebab jadi TV dia kena dekimun andina mulai kok olok kalang kere kok cak gila tu nak kisah bodoh jadi bu pramila kak dinto Quran makin banyak elang kak mangkana putra kula ben sampean makin banyak tak ngaji nih kemangkin 24 jam non stop pas sibuk kelaban HP nih benih tak online ku HP kak makin lemak neku dah ya eng cuman cek sampai kula ben sampean Quran ni kalau pai bu kan mangken nih pereng aki menter bisa ngamal laki bu mulai di kantor deki depak kacompong sampean Quran saya sebut ya tasrofu alle bu mau disabak ngatas kelu tak ikatela Quran je bu mangkan lo teman dibaca alle cek atas ngatas sampian eka emak sajadah ben ruku ekulung bu eka emak sampean kena abajang ekantok kena abajang sajadah ekulung ekantok maka ia ada ruku ben sajadah keberiin katok patengki bu Quran nasabak ya tas katok bu paham bu mun katok tak andi sampian nyari kerdus sehari ini deki langsung buki ongguan bu sampian mun deki tak kelako makin deki asare kalau pai leku terus tak kalau pai terus kalau pai sampian mulai di kantor sampian nyari sehari ini kerdus sampian boleh enggak tore ngajarin bareng kan makin ni long molong kan ditik bu kama sajadah ban ruku ikungsel beri katok mun katok tandi kadu sesari ini Quran nasaba tetiban abajang sampean pasti ningali ka Quran pasti enga kula ben sampean beri kelata ngaji tak teman temu enga ka Quran kak lo teman temu enga ya mi enga aja Quran bak punat tas dia jaringan cek saya ngaji atas kenang ken alebuk bak kababa tapi pateki katok lagi tetiban abajang sampean ngatela ka Quran mari abajang sing ngajak nderjeg mun tak dega ikalak Quran dari buk pala sampian ager pala sampian sengkah cek nyak banyak bu ngajikan seayat tak penapa sepenting pun mari abajeng ngajit tok karena pun mari abajeng sampian seayat sehari semalam tak ikhlas selima ayat sebulan terus sikat ayat tak ikhlas sebik sampian bu paham siap khairul a'mal adwamuha wa in qallat sagus-bagusnya kelakuannya kesih bisa ikhlas terus-terusan makin didik mari abajeng duhur buka a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim
ongguan mereka ya pada sampean kasih malanceng Bu marin asar Bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim mari maulid buka boleh Bismillahirrahmanirrahim illa tadhkiratan liman yakhsha sadaqallahul azim insyaallah anak telok hatam tohon aja King ini lebih bagus etembeng tak ngaji sama sekali karena sampean makin andi anak empat tak hatam surat sama sekali arapa toman ngaji siap ngaji kira-kira Bu siap ngamal lagi siap di kantor nyari kerdu sesari mi kosong muntak mengki kerdu sesari mi kosong mengki ben esen lagi bah nyaman mun ngaji sing keguguk sari mi mata aja oleh 3 bulan Quran tak luang sampean jen tempo pesan misan sekali siap ngaji kira-kira Kak tore aring bareng tore long mulung gendidik Kak saya identik mate Kak mate saya identik mek pola kalaban gendidik ini ke Quran bisa nolongi Kanjeng Nabi sadabu iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi baca Quran nih karena mun budien kau leben sampai isabe ke neraka Quran sidat tak maki katina apa Quran sinolong namun makin tak teman ibaca kalau pain sampai Allah dabu dalam Al-Quran wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nukhrijuhu yawmal qiyamati a'ma wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa mun Quran ni kalau pai tak tuman dibaca ya akhirat kapi orang ni kemelak gula ben sampean celok tuman bacaan Quran ni kebuta sehingga Kanjeng Nabi ke swarga kapi noro ibu dina gula ben sampean makin noro Kanjeng Nabi lopot masuk ke neraka arapa buta sehingga orang sebutannya kamatur ke pangeran qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah kula mi buta mangken cak lambak kula melak qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa lambak biko ibi Quran ka kita melak setiatina kaki orang melak mak lemetum ke TV eko pramila kak ditepung ki beda kesempatan Bu nggih maturane ke Bu seterakhir ni matur nggih cengak parit mangken depak kecopok sampai pada baju ngamarin sehari Quran roh ibu ndim makanya kalau pailak gitu sehari apa kudu latan apa beda bundim sehari Quran jok kam masjid ben rukui sabe iya ting ini kepah beri ikat tok Quran dapat sabe ben abajeng pasti sampean ningali sampean mun biasa ngaji ben mari abajeng Kak ku lek ku make abajeng di tempat sekedek Quran sampean ingat ke Quran nyari Quran ti dengan tak nyaman tak ngaji Bu tine janyak banyak buk sa ayat tu ayat telo ayat pada sampean tempo tenang pak ayat pada sampean tempo tenang sama krak sengkak seayat sepenting cek sampai tak ngaji ben mereka bajang long molong kendit sini polang kak ditut dan jalan selamat kaula anjunan paham kak gi sehingga aku leben sampean benih karo lebur long molong pese elong kolong pese kendit lebur esabe aku leben sampean dukan lebur long molong untuk akhirat nek polang kak ditut dan jalan selamat kaula leben anjunan amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mau jaga Allah sagak ditut bisa pada pak lanjut cek pada bentang bini deh Kak kapan para turun lanjut kata ibu gimole orang Bu yang ngunceng TV boleh kan dia kan nyuates kayak bisa jam Kak tapi datu bisa jam pun sehari kini kamantoi di nak reko senaus kalaban bahasa saya tak susun Kak kila jenik kemon tahun yang senajan mungkin banyak keliru banyak salah banyak kejeng tak langkung sepuran agak gi cek dengan kenpos ngapusi sampean ni kemak letak ngantuk sepura agi menterbi Allah satu saya berdepak meskipun sampean kejek bisa beda manfaat dak bani tua agi na mulai dikantu sampean menter ben mari kejeng pak terus istiqomah ngaji Al-Qur'an tak agen sekoni ya Bu belambak kula ben sampean abid ajar ngaji masa makin lawan ngaji karo kalak rumah tu netok Bu ati nek kamu beda emik kamu tidak emik tak ngaji sehingga kau udah sampean long molongkeun sekoni polane ketetidan selamat
mana Nabi benar dari saya pada Pak kebenaran asli fadl dari Allah, mana Nabi beda salah asli umur dari keendengan ben kebutuhan beten kaula TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya banyak ya. Pakon pas tutup buk, tore pak tutup aslinya compok gula tak teman nutupan tukang buka ngetok. Abu pengaji anja tepak kareng ngapa dina? Pengajian gula biasa na muka ben Fatihah melolo teman nutup buka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina min qawli la ilaha illallah. Allahumma arhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahli al-qubur. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratir ruha khusnabi wa usuliha wa furu'iha wa ahli silsilatiha wa ila jami'i man intasaba ilaiha 'indal qubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na wa ma talawna fikakan lahum minan niran wa 'idkan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Muhaiminu ya salam sallimna walhamdulillahi rabbil alamin. Sapor aki kaki takut beda bahasa saya tak perjuga begela bu takut beda bahasa saya yang cukup menyinggung sambian sapor aki buki lakar sengaja singgung bi boleh sambian bu tak mantoman. Bila ada kaca pecah boleh tak kalah gela dulu kan tak lakong yai. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.